كلام ربي جبا أرجي قرآن بافتي إيهيسي تفئيبا أرجي قرآن بافتي إيهيسي تفئيبا أرجي قرآن بافتي إيهيسي تفئيبا تولا ربي أرغني جيرينيا أرغا جنجبا والفينا أباتو كوفي في الراتي كبا أرغني دستورا وهندا جالا برسيسان أينو جبسني بيتا جوليرا تقويو هاتي جلا نفتو سن في الدين نفت ديمتي أقول نفتو فوتيك جيستي لالي سان أبا جولي برنجير خان جولي أبا برنجير خان ما تبتين الله فاسريجا تاكنت جولي ردودن تانومان خنومان نقابه خنومان تلفابه أكاسي وقولي نجرابر جولي وجنجرت إنجرغارت وبرسيسا إنجرغار إنما هو نمي تقول كوغوبرت حاجي تقول كوغوبرت تبر غاري دابر هنگا دفتر مجاسم في الدي برسيسا على قيامته برسيسا خط تبتيه خنما خيساب خون أكنا تون قبو بكي خون أمجان خي يسيل أنغنر كتشو قبو مجان خي إنجدا سرّا باسي أنا رتّيس منتنا إرّام باسي إرّام بيف نرتّو غلما بالكيس إلى ما ترسيست أبو هذا جايبا أبدي جاولي برسيسان جولة دي خيسا مجمع قيامته نليفتو جانم تتي سنجر إيه سجر دلقا بلو خد دلقا من الجر مدرسة إرجل مجان أندندو برستادا وجولا لي خرام بيتا خرا دريدا ما تجرا إيالو ما جرا نقابل نتو فردي جلابان فردي رب ما جرا نواز فيديو جرا فيلم جرا مارج جرا وان الدم نجر أصلاً قدنا نانخل لفتي ميتين أكتي نمتيسد قارب نسنتيسو دكين نسنتيسدو قرانا في برزيزا كده كنت مار بيت قناول تناف نانون إبانا مقوتي لفتي تيسوتون نما غرغرت مقالان نما غرغرت مقالان قراتي تاني في الليل نما غرغرت اللهم هنقد شيكوتين خيسة قلتي خيسة جرتوغنا ورا مسجد أبي شيكوتين مكان قفاتو دريدا نجيب إبر ورا خان نجام باني دريدا وان تكى مار يجي سو دواسي فكاتين إياله بقى مجا بيوم مسام بوغي رامردو ولي قال لجرا إنتاني تنافو قرآني أما الرأس تبدا وني قامون خوني قرآن خوني متارا نجرونج أنيتين يخيس نجر جيرين يخين إسماله يجران خلونا بشان خيسابيه تانا جتشو إسماله هم برين فايخين يجرو تنافو وان بريد دا غوتن وان بريد جرتن حركت مرد لا حواسني وججرات لا جلوة تواف نقر مقارا قمي أداداتين أجيرا وججرات دان سلين جنة قالتوما جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر شيخا كينيا شيخ عبد الرزاق انكرا إمال ديرا فقوكنا ديماني سغنتا كينيا رتين ورقم الآمس بريدا في كان جايبانو دامو سانيتين قالتوما حفظكم الله ورعاكم جناني إن شاء الله سغنتان كينيا قاكم يتفو فجر إن شاء الله جدون أستاذ كينيا بريسا مجلسا بدنا عررجي لتاكتان أستاذ مصطفى داوجن إن شاء الله ديكاغتك وكتروتا إسان جما والتجت أفرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار ما شاء الله ما شاء الله من يكون سبحان الله نورت إرو كلها علماء خينيا غرغدو دعاتو خينيا غرغدو منشدو خينيا غرغدو كبيتين كون قبدو نكيس أرجمني بقى جمدن مي الله أكبر جاء الله أكبر
الله أكبر بأيهما نفرح كمين جمنا يجودا أرجي قرآنا أكستي نبري تنين جمنا مو علماء تخينيا دعاة تخينيا منشدو تخينيا جمنا مو حواس كينيا كالتي أفرنين بكايد في بكي إسفورو ددبي خنان جمنا الله أكبر كندي جمتشو لا ربي جمتشو ولد عبد ربنا ما قل يا رب العالمين يا رب العالمين دعواته وانتها فينجرو قرصته وانتها فينجرو ولكن وانتها في يوجراتي مركزك إن يخانا نجالنا مي ورجالة هرك باسا الله أكبر ربي سنها جالت قرآن ربي جالتني ربي سنها جالت وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين يرو أصبر خيسموت خينيا لكاو نما قدن تجرى جيشودا رقادان مركز كينيا كجالا نيوتي مركز كينيا أتوبو دندو قبنا جيشودا قجارو دندو قبنا جيشودا مركز كينيا چنان أبچو كينيا حواسني بلا غرسيسو دندو قبنا جيشودا كنتان أجايبا تم مركز خناف قبويده هدو وبه تامسا أجايبا لدي نشيدا لال منشدا لما خايبا دوبجر اتيان سوران نشيدا منشدا خينيا خوجما ان يسم لي جبان جبنان افيامي وري جبنان افيامي مرتوني دومي الله اكبر يا ربي يا الله يا خنوف النديني قم خيولي قني قبرو تركناني جرمد يا رحماني مجد خينا خبج ما فجالة ما ينيو مكان ذا مجد أستاذ خينا خبج ما فجالة ما شيخ النجاش محمد الله أكبر نشيدا في تانسا إسادي والدين ترتي قارس من الله أكبر إسلام ما بدأته إسلام ما بدأته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجرو سبوه قتك أسنا بدي كتي تشنجري هنغانا تيتا وغمانا نركا هنغنمان سي ورسا غنتادا أروزني بيخي هنغما نمني دقافين هدوماتو نما بريد أروزني سا واتولي وغجان وغا كما اسم والغيسان خانتي irratti wal gahanii xiqqaa guddaan bahanii fi qur'aanni bareedaa baga guyyaa qur'aanaa kana akkatti boonsitanii rabbiin miizaana hasanaataa keessatti rabbii isinii haa khatamu guyyaa kana naaf dhuftanii rabbii isiniin haa jawu warra qur'aanaan galu isinii haa godhu isinillee khatirfiinsaa qur'aanaa rabbii isin haa godhu ha qur'aanaan ka'u rabbii isin haa godhu warra qur'aanni dhaloota dabru rabbii isin haa godhu warra ciroo asabee san isinirraa dhiifnee ganaa gaaf tokko naafi sheekh abdurazaaqi waggaa waa xiqqoo dura waggaa 5 yookaan 6 dura magaalaa tana keessa deemnee manuma xibsii isaa garreennee bakka hin gahin hin qabu sheekh abdurazaaq mana lukaandaa malee ni dhabne waan takkallee hojii jirra sheekha yaa'inni laaleeti aboo ganda kana asabee san itti dhiisaa fi jeegana arraan tana isinirraa kaafne asabee san ciroo tamaqaa turte ammaan tana tahaqaa taatee jirti ciroo bulchiinsi as ta'a sheeni biyyaa guddaan as ta'a ustaaddan as ta'an haawwan manattiin hafne wanni irra jirru araaraa miti manguddummaa miti nama wal dhabe walii araarsuudhaa miti misoomarra jira biyya jaaru jira qalbii namaa dargaggoota tasgabbeessu jira akkasii miti gartee liifleetii khitaabni wanni silaa oomishamu tiiviin gizee deemu liiflee waa wajji deemu qabaaba khitaaba wajji deemu
kitaabni hayaata hadubbisanii hayaata irraa baran qur'aana kanarratti wal geenye jechuudha. Kanaaf warri ciroo ummata carraa qabu carraa kana warri hawaasa dura deemtan hundi wanni namni akkaan itti haajamu qalbiin namaa takka ta'uudha ol nu man jirtu. Rasuul sallallahu alaihi wasallam yeroo isaanii dheertu qabsoo isaanii keessaa tawhiid irratti nama tokko godhu irratti qabsoon dheeroon irra dheertuun qabsoodha nama tokko godhu rabbi illeen itti dhaadate waan san odoonii fi daahaba law anfaqta maa fi al-ardi dhahaban qalbii namaa takka godhuun dandeessu nuusii godhe malee waan laafaan sa hin jeen ummata akka takka gootee sahaabaa wal jaalachuu wal jala deemuu wal kabajuu tan numa jiraahi malee waan laafaan sa hin jeen waan godhuu danda'u miti namni isin ammoo akkana qalbii rabbi tokko godhee asumaan achi yoo deemtan rakkoo hedduu agartan waan kana markazatti madrasatti mana barumsaa jidduutti bulchiinsaa fi bulchiinsa jidduutti walitti itti fayyadamuu qabdan carraadha rabbi isin irraan fudhatin isin qalbii wal dhaburra wanni isin irraan wal loltan san baduutu irra jira akkasimi rabbiin warra gizee hunda mataa wal jala kaatee wajji deemu warra wajjiin dalagu warra manguddummaa taa'uu miti warra misoomaaf gizee hunda taa'u rabbi isin haa godhu ani gaadhaamsi amma dura deeme hangana yoon jeenaaf gayaa Allah ya jabaa heelaa fi quwwaasii qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. Allah ya jabaa heelaa fi quwwaasii qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. Eenyu si malee jabaan jabeenyaan if yaame warri jabeenyaan if yaame hunduu ni dhume. هو الأول جلكبا قبو ربيني هو الآخر تراد زلال مني ربي نلشيفني دلتو بونكو إني تناف قبراه قبرتين تساتاناني لالفاروساته تزقبي قوتي قلبيني خوتو سيامها يا مبيهن قوميني الله يا جباه لا فيك واسي قباه nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaasii qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. غفور رحيم نتلاف قبرو تنساتي رفو خيف دها سيدي هيسو نالته والله يريد أن يتوب عليكم يا قبر التوخه خوتو سيفين ديساني نرى فقاتين سميتي دانقا دبرتوس قدتي دلين تنتيتي بكي ربي الرها انتي ليس جرتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي. الله يا جباه لا في قواسي قباه نتي لا في قوالين قم نوسي قمنا نون دبني نراقبي وهنو دباه. الله يا جباه لا في قواسي قباه نتي لا في قوالين قم نوسي قمنا نون دبني نراقبي وهنو دباه. خالق سميه تربني في خندتي له وما بريتي لالمي بديع ماده أكوان ما هنكي ننقرتو قباده أسيس الرئيسة هنجت دران قوتوده لالمي سمي إراهي بمي هنقوده إجتي تكون قدي بتيك عن فتاده تناف قبرها إساف قون عباداده إفيف قبره قمنه يا ابن خلقي ده. الله يا جباه لا في قواسي قباه نتي لا في قوالين قم نوسي قبنا نون دبني نراقبي وهنو دباه. الله يا جباه لا في قواسي قباه نتي لا في قوالين قم نوسي قبنا نون دبني نراقبي وهنو دباه.
يا مئائسه هقا ربي سي فلته قبر تكسه إسا خنجرو تلفته ليجلون إسا هقا فول سادابته يا رحمن خيها جه ربي سويواته ومن صداته هقا ربي ساركته إسا صدرنان صدا مخلوقا لقته إسا خدرنان خدا مخلوقا بقته أكمين دبها دوب قبر أكسي بكوا هندها إلا أركضن توازي أكمين دبها دوب قبرتي أكسي بكوا هندها إلا أركضن توازي الله يا جباه لا فيك واسي كباه نتيه لا فيك والين كم نوسي كبنا نونين دبني نراك بواه ندباه الله يا جباه لا فيك واسي كباه نتيه لا فيك والين كم نوسي كبنا نونين دبني نراك بواه ندباه رحماني خيا يا خلوق يوتو جرو بقسي تهي خنقها ما فردي مرو يا خرقوتو ندر سيبيخي وانجرو سيدفريتي ميتي هقان دو بقرو نفسي في شيطاني نرتي وليف قرقارو درانا فدو أكا إبليسني خسارو دوغو غورخو نماريا خان نمارو سيهي خان قلبي قبرو تاهندا يجيرو سيهي خان قلبي قبرو تاهندا يجيرو الله يا جباه لا فيك واسي كباه نتيه لا فيك والين كم نوسي كمنا نونين دبني نراك بواه ندبا الله يا جباه لا فيك واسي كباه نتيه لا فيك والين كم نوسي كمنا نونين دبني نراك بواه ندبا الله يا جباه لا فيك واسي كباه نتيه لا فيك والين كم نوسي كمنا نونين دبني نراك بواه ندبا دخلنا خبر جماعة جالتنا شيخ النجاش محمد الله أكبر سكنتان تنكا ميلي دي بفخنان كلنا سكري دي خانا سنبرانكي فرطو استوديو دا آجان دوبا فرطو استوديو سكنتالي هنداو بريتيني قرآن بپیرا خانا فواسا خينا خانیم بنا منا خيسان تيساني TV سلاماتي ندا وچاجرتن سكنتان ایک بمرکز توبا مقالا جرو مرسا شرفارا اقواتي وغتی جرا اتیان سوران شیخ خینا خواجما فی جالتما مجلسا جرے دوانا جرا اتیانا برزدان دیرا خنتان شیخ خینا تلتا قدنا خنا مقالا واجو خنتان عالم خینا شیخ خینا بیا خیسا بی آرات اللي بکهدو دے منا خمبرتن شيخ علي أحمد قمو تجيب خير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حواسا خير يخم مقالا جرو بلجيسوتا مقالا جروتي في شيكوتي تينيا براتوتا في برسيسوني eebbifamtootaa fi warreen eebbistanis cuftummaanuu assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu baga rabbiin guyyaa gammachuudhaa waltajjii hundarra kabajamtuudha jaalatamtuudha waltajjii qur'aana irratti walin nu fide rabbiin haa galatoom namni naata feefin dubbatuu jaan yoo dubbiin haftee dubbata malee guyyaan boollumaa jatti ummanni keenya guyyaa boolla banaan boolluma san banuu fi cufuu fi midhaan baasuma kanaani fixan guyyaa kana guyyuma arra maalitti oolte boollatti oolluma jaa guyyaa qur'aanaati jechumaaf waan takka takka waan qur'aanaa yoo dubbatuu taate malee wanni hafeen jiru wanni deddeebi'ee haasawame namallee jibbisiifti gaarii miti
ani wanni jechuu barbaadu waltajjii hedduu nama waliif fiddu hedduutu uumama waltajjiilee hedduutu jira garii ta maallaqa kafalanii seenan if dura tikeeta fudhatanii seenan illee ni jirti waltajjii san hoggaa dhufu namni kursumarra ta'a gariin ni dhaggeeffata gariin ammoo ni haasawa gariinis ni taphata gariin jalaa qaba waltajjii san garii dilii irraa fuudhanii galii sawaaba irraa fuudhan amna karaa sanit deemtellee ka rabbiin irraa nama gaafatu faa jira wanni waltajjii addaan godhu niyyaa namtichi qalbii keessatti qabu amna inni niyyatee deemu sani arra waltajjii hundarra addaa tan magaalaa Ciroo keessatti galma guddaa kana keessa geggeeffamte waltajjii quraanaati niyyaa teessan badduu rabbi isinirraan godhinii qofan jechuu barbaade rabbi niyyaa isin haa tolchu aadaa fi ibaadaa wanni addaan baasu niyyaa tana jaan aadaaf namni taa'ee wal dhaggeeffatee hayyee wal jalaa je'ee yaada wal dura qabatee waan takkarra ga'ee addaan deemuun wal lolee addaan deemullee numa jirti ammoo niyyaa bareeddu yoo qabaate niyyaa sanii wanni hin taanillee ibaadatti namaaf ni jijjiiramte waan taateef jecha niyyaa rabbi isin haa tolchu guyyaan har'aa guyyaa barattoota fuula keessan dura tattaa'uu kanaa waan taateef baga gammaddanii baga rabbiin asiin isin gahe laffaatii bara dheeraadhaatan quraana kana qoma galfachuuf laffaatan har'a akka gammaddan kanatti guyyaa qiyaamaa warra irraa gammadu rabbiin isin haa godhu taaja kabajaa taaja qur'aana haadhaa fi abballee sababa isaaniitiin argatan san rabbiin haa kennuuf jenna barsiisota isaanitti lafa illee rabbiin nuufis haa heddummeessu barakallee rabbi keessa haa kaa'u barsiisa wanni inni du'aayii godhatullee qabu waa takka qofa yaa rabbi ilmaan namaa kan namni amaneen akka kennate kana na bira fidate kana waaniin ani itti himu kana yaa rabbi irraatti qabi jee du'aayii godhachuudha qabu ati sababa taata wallaahu wal mu'ti isumaa kenna waan sheekan keenya maan dura haasawan san rabbiin namaa kenna yaa ganda Ciroo waan dhume maaysatti kam jedhanii haasawan maal jedhaniin dubbii Ciroo dhumte jedhaniimi waan dhume hunda dubbii Ciroo dhumtuma jambar ar'aan tana waa hunda rabbi isin haa fidu waltajjii qur'aanaa ta'arra geggeessitan ta'amma duraate wajjii wal qabsiisee taajaan teessan ta diinii fi duniyaadhaa ittiin isinii dhumte rabbi isinii haa godhu ammoo amni tun ni eegalamtee hin dhumne barattoonni kana faarsan kun barsiisonni kanatti faarsan kun if dhaga'uu qabanii tayyattu xiqqisho itti akeekuu barbaada maaliif jennaan namni hogguu if dhaga'e ni dhaabbata nama if dhaga'e sirbinuu duraa bada jedhan intala if dhageesse sirbi duraa bada jedhan if dhaggeeffachaa jirti if gallakkiftee hin sirbitu namni hogguu if dhaga'e amna dhaaba jarri kun ni eegale malee finne shayni haasawa isaanii keessatti itti akeekanii turan qur'aana beekuu jechuun jecha akka nama qubee barreessuu beeku ka dubbisuu hin beekne akkan taane jedhu wanni sun ergaa jabduuf keessaa qabdi qur'aana qoma gale kana eeguunis jiraataadha hiikkaa isaa baratuu ka'umsa tahuu fi ulamaan hundi warri taariika qaban qur'aana hifziin eegalan amna ilmii eegale malee jarrin finne tana kanatti haanuu beekan barsiisonni isaan kana as baasees haganarra jabaatanii kanaa ol warri eebbisnu kadhalaa fi dhiiraa mana kana guutuu akka ta'utti irratti dalaguu qaban tun takka markazni sadeessu dhaamsi biraa kanneen handhaamuu barbaadu markaza sadii qabdii jan Ciroo markazni sadeessuni walit dhufee gamtaadhaan
gamtaadhaan guyyaa tokko eebba guyyaa tokko tan markazni sadeen namu waan qabu walitti fidee eebbisu kaayyoo kaayyachuu qabanii tana narraa fudhaanas yaada isaaniifis gaariidha biyyaafis gaariidha maqaafillee gaarii biyyaaf akkamitti gaarii markazni tawbaadha rabbi dhugaadhaan haa godhu tawbaa tanaasi markaza tawbaadha kanama tawbachiisu rabbi haa godhu markazni tawbaa hogguu haflaa afeeru hawaasa kana afeera markazni khoonis hoggaa haflaa geggeessu kana afeera namoonni isaan afeerratan keessummaa saataatu hawaasa saataatu namuma kana badala guyyaa adda addaa nama kana lafaasisan walit dhufanii sagantaa qopheeffatanii akkasitti bika takkatti yoo godhan hawaasaafis gaarii warra afeeramuufillee gaarii naannoo keenyatti markaza shammoo jaha waan ga'u bika takkatti deebisnee eebbisuu turre nuti waan san muuxannaa san akka as dhuftuun barbaade narraa ni qeebaltanii warreen markazaan dhaabbattan koreen waan feetan waan isinii bu'e isintu akka humna teessaniitii fi akka masalaa teessaniitti isintu addaan fudhata yoo wanni as keessa masalaan jiraan ammoo bikka takkatti nama hanga tokko nama hedduu dhalaadharraa dhiirarraa akkasitti dhama qabdi akkasitti eebbisuun fuulduraaf fakkeenya Harargee lixaatiif akka taatu kuni dhaamsa tabiroo wanni nan dhaamuu barbaade keessa deemuudhaan wajjiin nu oseenutti jiru asirraa Abdurrahmaan Hussein dubbatu jira xaalibuun jecha namticha yahudaadhaa tokko kan inni kaase rabbii qur'aana buusee ummata kana fahamii dhoorge haa galatoomuu jeejan ani wanni sun nan dhagayamte nuu qur'aanan hubatinii diin keenyarraa waan beeyne namni diina keenyaa ummata kana baga rabbiin nurraa raffise jee hogguu rabbi galatoonfatu maaltu sin dhagayama nama tokkootiitu فؤاد البنا جاني كتابة كبريس حاضر العالم الإسلامي جا كتابني أوروبا لولا لما جدو تريجي أمتا الدنيا دا حلفي لما تري حلفين توكو ناتو خجانين توكو وارسو خجانين ناتو سنو مجرم ملي توكما هم نوراناتي في سياسة warra naatoo jaan kana warra garbii warra dhihaa kana harkaa qaba warra waarsoo jaanii warra bahaatii harkaa qaba raashiyaan faan isaan tutti abbaa ture zabana dargii keessa sooshaalistii jaanii tarubuwaa dachiidhaa tana fuute tabiyya teenya illee xiqqashoo ibiddesiiti waa damte sun hooggansa jara saniiti na dhaga'uu jirtaniimi itti taa'aniiti jara san diigandu وارسو ينسن ندي قمت تحالف نسون اتحاد السوفيتي والنجانين دي قمتي قلت الدنيا رامكم ماها في ملك ناتو خي ينسن أكما جباتي اتفوفي أما اللي جرى هقا لولا سنكيسة تنجي فتن حرب الباردة يجوني بكمو تري تائي والقافة يجان ورديا ilaanni khamtuun nu hafee diinni jabaan nu dura dhaabbachuu qabu khamtuun nu hafee jedhanii wal gaafatan jedhan yogguu wal gaafatan jara kana ofirraa cabsine tokko jabaan kan nu hafee tokko jira kami jennaan huwal islaam islaama kajaan kanaan nu hafee waliin jaanjaan duuba akkam godhuu qabna dubbisaa kitaaba san duuba akkam godhuu qabna jennaan akka isaan wal nyaatan akka isaan wal jibban jarri kun humna jabduu takka al-amlaaqu naa'im humna guddoo rafaadhaa jirtu waan taateef ifiifuu diigamoodha wal jibboodha wal quban qaban wal duubaa laga dhayti gargar yaati wal jala deemuun beeytu beekumsas hin qabdu rafaa jiranii isaan kana maal yoo goone injifachuu dandeenyaa waliin jennaan
hirreemuma kanarratti haa eenyuyi akkan kaan amma sososoyaa jira wixxibataa jira yoo lafaa ka'e nu galaafataa nurra garagala kumbula adda addaa irratti daballee darsarra guurree haa raffisnuyi yoo isaan lafaa ka'an nuti cabnee guddinni keenya milkaa'inni keenya sababa isaan rafutti jiraachuutiini jechaani yoo jabaatte gaasheetichi tokko waan akkana haasayatteetuma na himtaa mire namni arraa'idu laa yakdibu ahlahu jedhan namni nama dura deemu namatti hin kiyyibu jedhan namatti deemuu kana dhugumatti himuu qaba jaamlaan atii kana sumaa rafu jiru kana bifuma amma jirru tanaan haflaa'uu takka godhachuu hin dandayin kan eegalee tansiiqni nu gidduu hin jiru qindoominni nu gidduu hin jirre kana warri biroo humni gurguddoon xayyaara qabdu taankii qabdu saaruuka qabdu rookeet balaa adda addaa qabdu tun sodaa isaan sirraa qaban ajaa'iba goote osoo lafaa kaate waan isaan mudatu beekan kanaaf jecha qindoominni nuuf guddina nuuf milkaa'ina aduwwii keenyaaf cabina ta'a har'a ummanni islaamaa heddumina ni qabamoo hin qabu ni qabamoo hin qabu hedduminaan ummata muslimaati moo qabirooti muslimaa jira lafa qonnallee karra jiru isa laakiin wa maca dhaalika isaan kunii ifiifuu gama gaditti iflaalu jiran hambaa gaditti iflaalu jiran namni osoo hin ta'in dura ifumaafuu aniin kun namaa jechuutti ifitti amanuun dirqama waa dalaguun hin danda'atti taarika namaa dalagamoo abbaa dalagata seenaa abbaa dalagatamoo namaa sii dalaga maa ustaad seenaa namni namaan dalagu abbummaa dalagata seenaa biyya tanaa kadalaysiisee maqaa yaamsisee gaafa akkanaa jee dhaloonni boodarraa haasa'u namni dalagu sumaa amma jiru kan kufiinsas sumaa amma dalaga seenaan akka kufiinsaan nu haasa'u ka'insaas seenaa amma numa dalaguu qabu kanaaf akkaataa biyya tanaa diiniin ka'urratti amma waltajjii takka taa geggeeffamaadhaa jirtu bakka gari geggeeffamte naannoo garillee geggeeffamuudhaaf ni deemti marii biyyoolessaa waan jiran keessatti muslimtoonni gaheen isaa maalii akka Itoophiyaatti akka gandaatti waan ja'amu kana dura waan deemurraa waa beekuun gaarii maaltu deemaa jira maal godhuu qabna biyyaaf maaliin hambisa hawaasaaf maaliin hambisa kanaaf akka nuti wal jalan deemne warra nu godhu dura waan taane yoo beeyne malee ka'uu hin dandeenye kanaaf hawaasa tokko diiguudhaaf jas waa sadeen kana dubbadheetin isinirraa dhaaba kitaaba qiraa'atul mustaqbal juu keessatti abbaan kitaabticha sanii maal jee waa sadii irratti dalaguun barbaachisaadhaa ja'an jee warri faallaa keenya dalagu warri faallaa keenya dalagu kun afaan kee dubbatuus ni mala biyya tee keessa jiraachuunis ni mala afaan biroo dubbachuunis qalama biroo qabaachuunis ni mala namuma faallaa keetiitiin siinje faallaa kee kun jiru akka gosaatti dubbachuutti hin jiru akka muslimaatti hin baane waa sadii barbaachisaa jaan ummata tokko duubatti hambisuuf tokko haadha gahee haadhaa hawaasa tokko diiguu yoo barbaade gahee haadhaa xiqqaa godhuu gadi galaa godhuu duubatti hafaa godhuudhaa jaan lammaffaa nama namni if dura laallatu qudwaa waan jaaniin gatii isaa gadi buusuudhaa jaan sadaffaan barsiisaa nama jaan yoo barsiisa irratti dalagame hawaasni kufe barsiisaa yoo amaanaa qabaachuu baate barsiisaa yoo ni fi biyyaa yaaduu baate amaanaa isaa tanaan waan itti kenname geggeessuu baate namni inni oomishu hundi maqaa barnootaatiin waan biyya diigatta biyyi sun diigamtee jaan qudwaa nama namni duratti ilaalu tuffachiiftee biyya hawaasa diiguudhaaf akkam godhuu qabda jennaan
namtichuma namni fi dura laalu sheekotii biyyaa kan akka tuffatan nama qabeenya qabu nama sammuu qabu akka tuffatan tuffatama boodatti hafaa ilaalchi isaa waan takka homaa keessa hin jiru jee akka namni godhu irratti dalagu san keessa maayimaayisii gariin sani maayimaayisii sheeyni horiin waa balleeysee akkam goonaa jedhanii gaafannaan waraana dhaabaadhaa itti qixxeessaadhaa kafalaadhaa jeejan sheeka barkeetii keessa jiraayii jennaan ceebsanis barnuma taatii jeen jaani sheeyni amaanaan qabu haa'ina jechuu nama garaasisuudha wanni sun qudwaa nama jedhan nama namni bidura laallu qiimaa dhorguu gatii dhorguu darree namaa godhu hawaasni sun diigame lammaffaa haati manaa ilmaan guddiftii manaa gadi hin baatu homaa keessa hin jirtu isin bar manaa fi wanni malee alawaadumaa fi distii dhiquu fi huccuu dhiquu fi nyaata godhuu malee homaan beeytuu jedhanii guddisa ilmaanii kana akka tuffattu rabbiin dubartii wanni dirqama abbara manarra kaayee rabbatal beeyti jedhaniin haadha manaa jedhaniin mana kana isii guddisa hawaasha gaarii isii gabbaasa akka isiin bakkattoota na tuffattu ani zalaalam manuma kanaan ta'a jettee akka alabbaatu irra dalaguu waa sadeen kanaan hawaasni diigamaa jedhanii lafa kaayan hundi isii hojiidhaan ni jirti amma ulamaan kabajaan qabu dhalaan hojii isiidhaa kennamte tuffataa jirti ta'ala deemtu takka feete taatu tagabbaatu warra leenjifamee warra sanat alayyaniin warra dammaqe jedhaniin baaraga kana eegalee barsiisa akka laaltanii gartan kana qiimaa tokko hin qabu barsiisan tuffatama ani namticha tokkoon beekaa ka wajjiin barsiisuu turre maqaa isaa amman kaasu moluu qabaa beeyte eessa barsiiftaa gunaan jaan jee ifii buufitti namannee bar eessa barsiifta gunaan jaan bilaaliin jaa jee bilaal kana maaliif fudhatan jee moluu tiyyatana laalanii hospitaala bilaalitti fudhatan jee madarasaa bilaaliin se'an jee isaan madarasaa barsiisuu tuffinatti beekan qur'aana ijoollee walitti qabanii keessa ta'anii qaraasisuu duubatti hafiinsa beekan mee haa quraanuma qaraasu yoo quraanumallee qaree jaanii ijoollee daddarree itti ergu wanni kun barsiisaa darree godhanii ilaaluun sagantaa nurra kaayamte waan kana irratti dammaquun gaariidha nuura fujjiru namni nurra dalagu jira وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال توفتا إسان هذا إسان فويني هداني هيخن غار دنيا خنا أوفو رات توفتا يبدو جرى يجو نو خنا ركا دلغا مجر انتبه دمك معلوم ما خيبير أتي بيتنا خيسو مامت دلتين تبدت أخافون كياسي أبان كياسي دلخن كياسي biyyatan islaamummaan guddisuun suma eeggate amantiin guddisuun suma eeggate nama biroo halaala eeydee ati nama dhaggeeffatu qofa ta'uu miti nama waa dalaguu ta'uu danda'u qabda karaa amantiitiinis akki kun nu biratti waadiha ta'uu qaba rabbi nu haa galchu shee bakri waa dubbachuu fedhe istisqaa ummanni bahee shee bakri yusuf rabbi rahmata haa godhuufi yaa jarana rooba nu markanna rabbiin rooba numaaf roobsa waan dhabnee jira waan nurraa hafee jira jee zabanaa wayyaanee sani dubbatuun dhibde duuba waan silaa dubbachuu fedhu san ol baasuun dhibdee kije wanni dhabne ni jirti rooba kanaa miti rooba rabbi numaaf kenna istisqaaf baanii bar je'ee dubbiin hogguu dhibde maaliin goolame ni beeyta akka naa galcha kana boo rabbi isinii haa galchu jee birraa jaarsi akan agal kanat rabbi sini hagal juje firraga koe anille rabbi sini hagal juni sini ja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar irraje dudan hawasna tanya hundinu ba gammadan sini jara saganta takka ko daqiqa afur saganta to murad jechuudha nashida harawa e fondo darra hana dibba jechuudha murshida tanya khawajama fi jalatama enyu Ramadan abdi Allahu akbar الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جل قبرتي وني جو جرتو عبوتي تينيا ورديف كبوسني إيدا جوسني أكنت ببريجني أسيم إيغن اسم برو بيه دبجو دي فما مرقق قبس رابجدش لا دبجو في أنا أبو عفو لسنين جاء عن النشيدة قوة ترقبا isi wajjin turtii tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qaba arganne dastoora waa hundaa caalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qaba arganne dastoora waa hundaa caalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah qur'aana argachuudhaan wanni nu arganne himneetuun fennu guyyuu yuunif haasoyne jiraachuun hin oolle hiikaa jiru hubanne ka'umsaa fi galma isan adda baafanne meeshaa raakishaan qaalii hin kenninu tan lafaa fuudhachuuf tan dhokaa hin buufnu yoo jireenyi ballatte arganne waa hunda yoo dhabne rakkannes nu biraa walqixa nuti ballattus qufne dhichifne dachiin laynu nuti rakkattus cinqeef haada fuudhanneen finu isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii isin imaltoota jireenyatti yaatanii gaddisa mukaa mana keessa hini kan ja'ee furqaanii ara galfiin uflate jeche rabbi qur'aanii tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qaba arganne dastoora waa hundaa caalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaamallah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaamallah addunyaa tanaaf dhaloonni barbaachisu dhaloota qur'aanaan addunyaa nurraa ibsu dinqarrifoon qabee shahwaaf shubhaa dheeysu warra hin hayyamne garbi duuba faallisu zamaanul akhir jirra kan fitnaan bayyaatte ati sunnaa hordofnaan duubatta fajaa'amte beekamaatu guute feemasaa sammuun qullaa dhaloota boollattoofaa ifiseeni boolla dhaloonni laaqaman arraa kan hidhannoo hin qabne oomisha isaaniiti isaanii sammuu caane yaa dhaloota qur'aanaa jabaadhu duraa deemi guyyaa boru akhiraa inna jaabahaami illa man ata allaha بقلب سليم يا دلوت قرآنا جبات لدور الدمي ويا بورو آخرا إن جابها إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم tola rabbi arganne jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qaba arganne dastoora waa hundaa caalaa
gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaam Allah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaam Allah yaa abbootii teenya ifaadachi ibse ifa onne qabnu warra nuuf qabsiise daggalaa nurraa cire daandii nutti garsiise isintu caayaa ambiyoota tiise ulamaa irraa gakkaase hundumti ustaadota galataa keessan ibsuuf jechaatu na hanqata imala daandii haqaa imaltoota xiqqaata fo'ummaa hin sodaanne dhuftanii tattaafata isiniin nu barsiise kan keenya maalummaa tahuu keenya nuuf himtan ilmaan islaamaa maalummaa keenya barree qur'aanaan bareeduuni isiniin nutti laate eenyummaa keenya sanii aduu qur'aana baftani isiniin nutti laate eenyummaa keenya sanii aduu qur'aana baftani galatoomin sin ja'a ati markazu tawbaa barsiiftee arran keeyse kalaama rabbii jabaa urjii qur'aana baftee dhiheeysiteef eeybaa urjii qur'aana baftee dhiheeysiteef eeybaa urjii qur'aana baftee dhiheeysiteef eeybaa tola rabbii argannee jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qabaa argannee dastuura waa hunda caalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaam Allah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaam Allah tola rabbii argannee jireenya argachuun jabaa ulfina abbaa tokko firratti qabaa argannee dastuura waa hunda caalaa gammachuun teenya si argachuudha yaa kalaam Allah qabeenyi keenya si argachuudha yaa kalaam Allah نشد كينيا رمضان عبد الله ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا جنان إن شاء الله ين أكما بكم سجنتان الرجل سجنتا بمركز توباتي أنو جم سجنتا بدأسات كتوجد إن شاء الله بدأسا كان نفكن نجل كبرتي أستاذ كينيا بدأسا كم فدتو صدركا شنفارتي كم بهن جلكبرتي برتا رياض الشيخ بيان محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكسما صدركا شنفا صدركا والفكاتا الآن ولرتي كم بان جيتشودا برتا بنيامين شيخ أحمد محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بنيامين شيخ أحمد محمد الله أكبر الله أكبر أي أكسم صدركا أفرفا كم به برتا مختار الشريف محمد الله أكبر الله أكبر برتا شريف مختار الشريف صدركا صدفار رتك نرقم برتا إلياس رشاد الله أكبر الله أكبر لما فرت خنرقم المعاذ أي كسما صدركا لما فرت كم به برتا معاذ ناصر شفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه كسما توكفا كم به برتا شاطر أحمد يويا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أميرته في درجة كذا درجة دراسة ده سما أيين مركز توبة كيستي أميرته في أكسمة تجافتما ولي قلبرتوتا تودان كان تجاجل بريدا كنا تري بداسة دا مركز الرا كان قبايف أسامة خادم الله أكبر الله أكبر أسامة خادم مو أنا ما أدى برصد ده بركز ما تيجي أبغى كوجين وأنا خنفذ بالباري ينا كسم بداسة دا مركز الرا كان قبايف ما تيجي أبغى كوجين برنوتا غراغراتين مركز كيستي سوتشي أجايبا كان أجرسيسا تري عبد الباري عبد الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينا كسم بداسة أدى أستاذ كينيا أستاذ سلطان اتقافتما مجلس مقالات روفي أكسما برسيسا مركز توبا كان تأن بداسة أدى أستاذ كينيا أستاذ شيخ خدير حمزة أستاذ كينيا أستاذ سلطان سراجي قبيسني جرن اتبكبوان إساني فدي أستي أرقما إن شاء الله قمنوا من أستاذني كينيا بدأس أدى كان أستاذة في قبائي أستاذة في كان نفكن انتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيين إن شاء الله ولا ربي أرقني جيرينيا أرقاجون جبا والفينا أباتو كوفي في الراتي